reka dutangire tugusuhuza ndetse twifuriza kugubwa neza wowe ufunguye iki kiganiro muri aya masaha y'umugoroba. Tugiye kurebera hamwe ibyiriwe bivugwa hariya mu burasirazuba bwo hagati bw'isi. Ni intambara rwuzi igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse na Iran. Ku munsi w'ejo ku mugoroba twari hano tubabwira ko igihugu cya Iran cyatangaje ko cyamaze gufungura umuhora wa Hormuz. Ni umuhora unyuzwamo byibura 20% by'ibicanwa byose, ubwo ndavuga peteroli y'isi. Uyu muhora wongeye gufungwa. Ni amakuru yagiye hanze mu kanya kashize avuga ko Iran yongeye gufunga no muhora wa Hormuz. Yari amasaha 12 gusa ufunguye, ariko Iran yongeye kuba yawufunga. Ese byatewe n'iki? Ni ibintu byaje bitunguranye kuko amato menshi yatangiye kugenda ndetse yanahagurutse, arana yamaze guca mu uyu muhora yarenze, ariko Iran yatangaje ko yafunze umuhora, amato yose arongera asubira inyuma yari mu nzira agenda, ndetse hagiye haboneka n'ibibazo bigiye bitandukanye. Byatewe n'iki kugira ngo uyu muhora wongere gufungwa? Ese ni iki kiriwe kivuga nyumuko no muhora ufunze? Amerika irabivugaho iki? Ibindi bihugu birabivugaho iki? Tugiye kwera mu kino kiganiro byose. Reka nkubwire ngo ukande like, ukande subscribe nimba ari ubwa mbere ugize kuno muyoboro, tukajya usiga udakanze like ku kiganiro nk'iki ngiki. Ujye no muri comment duhereze igitekerezo cyawe, byose turabyakira. Guhaye ikaze. Kuko twari tuvuze ko leta ya Iran yongeye gutangaza ko yafunze umuhora wayo wa Hormuz. Ni umuhora unyuzwamo 1/5 cyangwa se 20% by'ibicanwa byose binyura hano ku isi, kuko byagiye bigira ingaruka. Hari ikiganiro twari tubakoreye ku masaha yo ku mugoroba tuvuga ku ifungurwa ry'uyu muhora, ariko noneho tugarutse nyuma y'igihe gitoya tuvuga ko wongeye kuba wafungwa. Byatewe n'iki? Reka tubanze turebe rino tangazo Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'igihugu cya Iran yashyize ku rukuta rwe rwa X, yitwa Alagashi. Ni itangazo yashyizeho rigira riti: igisirikare cya Iran kiratangaza ku mugaragaro ko cyongeye gufunga umuhora wa Hormuz. Ati ibi ngibi bitewe n'uko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zakomeje kuviyora amasezerano yari yaragiranye n'igihugu cya Iran, aho kugira ngo gikureho blockade cyari cyashyizeho, aho cyari cyafunze kiguma kuba cyafunga. Ibi bije nyuma y'uko Iran yatambukije amato yayo 5 atwaye ibicuruzwa byayo bya peteroli. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zikanga ko aya mato atambuka, zikasubiza inyuma. Iran yasitangaza ko yarafunguye umuhora wa Hormuz bitavuze ko itafunguye ku bihugu byose. Rero bisobanura ko yongeye gufunga no muhora wa Hormuz. Itangazo ryakomeje rivuga ngo igisirikare cya Iran kizakomeza gushyira mu ngiro igikorwa cyo kuyobora amato yose anyura muri iyi nyanja, ariko yamaze kwishyura byibura miliyoni 2 kuko zashyizweho na leta ya Iran z'amadolari kuri buri bwato bwose buzaca muri no muhora wa Hormuz. Turabashimiye cyane. Uyu muvugizi akimara gushyira no tangazo hanze, byahise ko bitangira kwibazwa ngo ese ni iki cyatumye bafunga no muhora wa Hormuz. Ariko mu byo bakomeje gusobanura, ndavuga leta ya Iran bagiye basobanura icyatumye bafunga uno muhora. Ku munsi w'ejo twari twababwiye ko igihugu cya Israel ndetse na Liban biri mu ntambara bigumya kurasana, ko Israel ishinja igihugu cya Liban gucumbikira umutwe wa Hezbollah. Uyu mutwe wa Hezbollah rero, kubera ko Amerika ishyigikira ko uyu mutwe ugomba kuba wavaho, noneho Israel nayo ikabishaka ko uyu mutwe wasenyuka, ko ni umutwe ubundi urwanya leta ya Israel nubwo barizwa mu gihugu cya Liban. Israel rero yafashe icyemezo cyo kurasa Liban kugira ngo Liban ubwayo izasenye uwo mutwe wa Hezbollah, kandi ibi ngibi birasa nkaho bidashoboka. Muri ya mategeko 10 igihugu cya Iran cyari cyashyizeho kugira ngo cyemerere gusinya amasezerano hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyo kuba cyahagarika kuba cyarasana na Leta Zunze Ubumwe za Amerika gufungura umuhora Hormuz, ndetse na biriya bijyanye na Iran ya mu bacukura bakoreshamo intwaro za kirimbuzi. Yari yashyize mu itegeko rivuga ko kugira ngo yemere gusinya nuko Israel itazongera kuba yarasa muri Liban n'umunsi n'umwe. Ku munsi wo kuwa kane bagiranye amasezerano yabereye Washington DC. Ibi nabyo twari twabivuzeho mu kiganiro cyashize. Ku wa kane washize Israel ndetse na Liban bahuriye muri Washington DC. Ni ibiganiro byayobowe na Marco Rubio, Secretary wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Bemeranya agahenge k'iminsi 10. Ku mugoroba wo ku wa kane ushyira mu gitondo, ngo hano hari mu gitondo cyo ku wa gatanu, nibwo Israel yatangaje ko agahenge bemeranyijweho igomba kugakurikiza k'iminsi 10 nta kurasana. Icyo gihe igihugu cya Iran cyahise gitangaza ko kubera ko hashyizweho agahenge ko kuba batazongera kurasa mu gihugu cya Liban, yemeye gufungura umuhora wa Hormuz nkuko yari yabisabye. Iran yahise itangaza ko ifunguye umuhora wa Hormuz ku mugaragaro. Ngira ngo mwabonye n'amatangazo menshi igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyahise gishyira hanze. White House ibwayo yahise ishyira itangazo hanze rivuga ngo
Iran ifunguye umuhora wa Hormuz ku mugaragaro. Imaze kuwufungura ariko ntago bikuyeho ko igisirikare cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika twari twarashyize muri muhora ngo kizitira amato yose yinjira cyangwa asohoka muri uno muhora kigiye kuvaho, kirakomeza kuguma mu nshingano zacyo nk'uko byari bisanzwe. Amato yose ajyanye n'ikora rya business hirya no hino ku isi araza guca mu muhora wa Hormuz agende nta kibazo, ariko Iran iraza kuba ihari kugira ngo igerekana inzira aya mato agomba kunyuramo, uko Iran yatangaje ko aya mazi hari igice gitezemo ibisasu, bagomba kwereka amato agomba kunyura kugira ngo ibisasu bitaza kuba byabaturikana. Ibi rero bivuze ko ngo igisirikare cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika kiraza kuguma muri aya mazi, ariko kigacunga amato yose agomba kuba yinjira mu munyaro ya Iran, yaba yinjira muri Iran yaba asohoka muri Iran, ayo yose ntago yemewe. Ayemerewe kugenda ni amato yose avuye ahandi ariko atavuye mu gihugu cya Iran cyangwa binjira mu gihugu cya Iran. Ibi ngibi Leta Zunze Ubumwe za Amerika zatangaje ko zirekuye amato yose nayo agende, kubera ko Iran yafunguwe n'umuhora ntago iri kwishyuza, nta muntu uri kwishyuza n'igiceri cy'ijana. Ubundi Iran ntago ikeneye amafaranga cyane, kishaka nuko bayiha amahoro bakareka kuba bayirasaho. Niyo mpamvu yakoresheje iriya turufu yo gufunga umuhora wa Hormuz. Leta Zunze Ubumwe za Amerika yarahagumye yanze kugenda. Rero Iran ivuga ko nubwo agahenge k'iminsi 10 kariho muri Lebanon koko batazongera kurasana, ariko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zanze kuba zafungura n'umuhora wa Hormuz mu buryo bwuzuye. Iran ejo yatambukije amato yagera kuri 5 yikoreye bya peteroli y'amato ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ayasubiza inyuma yanga ko atambuka. Iran yese ifata icyemezo cyo kongera gufunga umuhora wa Hormuz kugira ngo uzongera gutambuka wese azajya yishyura amafaranga yagenwe cyangwa se cya giciro cyagenwe kuri uwo muntu wese uciye muri uno muhora wa Hormuz. Mu byo rero Donald Trump yatangaje nyuma yuko uno muhora wa Hormuz ufunguwe, ngira ngo Donald Trump ku munsi w'ejo yari yakoresheje imvugo nyinshi cyane zigenda zigaragaza ko akemuye ngo indi ntambara ya 10 nkuko yari yabivuze mu ibaruwa yanditse n'ubutumwa yanyujije ku rubuga rwa Truth Social. Yavuze ngo amaze gukemura intambara 9 ariko ngizo ntambara ntago nziza arizo. Iyi nayo yahise avuga ngo ni intambara ya 10 ngabashije gukemura. Ariko uyu munsi nyuma yuko Iran yongeye gufunga no muhora, Donald Trump ibintu byamuhindukanye. Mu ijambo amaze kugeza ku bantu mu kanya avuze ko turabikesha ikinyamakuru CNN, niho twaje kubona rino jambo ry'umukuru w'igihugu wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump. Yavuze ko ngo Iran ubundi ngo yafunguye umuhora wa Hormuz, ariko ngo yarimo irabeshya ngo ivuga ngo ishaka kufungura, kumba ari ukubeshya kugira ngo ise nishyira Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu mutego inayipima. Ati rero turagira ngo tubatangarize ko ngo mu gihe Iran yari ifunguye no muhora wa Hormuz, twahise tubibona ko irimo irabeshya, yashaka kubeshya abantu kandi ntabwo yigeze ufungura umuhora wa Hormuz. Ibi Donald Trump yabivuze yirengagije amagambo yose ejo yanditse agaragaza ko kuba umuhora wa Hormuz wafunguwe ari uruhare rwe yabigizemo, ahubwo icyo yatari yatekereje nuko Iran ishobora kuza kongera kufunga bitewe n'iyo blockade yanze gukuramo, akafungurira amata amwe aya Iran akayihorera. Ibi rero byaje gutuma abategetsi bamwe bisi, abayobozi batangira kubona Donald Trump nk'umubeshyi ukomeye cyane. Ngira ngo tubanze turebe nk'iki kiganiro ejo yatanze nyuma yuko bamaze gufungura umuhora wa Hormuz, hari ku isaha y'isa 3 za mu gitondo zuzuye. Yaravuze ngo Iran twemeranyijwe ko tugomba kuba twajya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ngo tugafata umukungugu wa uranium. We yavuga ngo ni umukungugu wasigaye kubera ko ngo baraharashe cyane, nta binyabutabire bya uranium bihasigaye. Yavuze ngo tugomba kwinjira muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika tugafata umukungugu wose wa uranium tukawutwara tukajya kubeka muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ati hanyuma Iran igafungura uno muhora wa Hormuz kuko twamaze kuba twabyemeranya na Iran. Hadaciye kabiri ku isaha y'isa 4:15, murumva ko hari hashize isaha 1:15, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Iran yitwa Aragashi, ngira ngo abantu benshi baramuzi, yaravuze ngo Donald Trump rekeraho kubeshya. Ibi ngibi yabyanditse ku rukuta twe rwa X. Yaravuze ngo rekeraho kubeshya, ati igihugu cya Iran gikungahaye kuri uranium cyane kandi uyu ni umutungo w'igihugu cya Iran. Ati n'ubutaka bw'abaturage ba Iran, ntago twavuga ngo Leta Zunze Ubumwe za Amerika ize yikorera ubutaka bwo muri Iran ngo igiye kububika muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ati ni umutungo wacu, ntago bishoboka. Ibyo bintu uri kuvuga urabeshya, ntago twize tubyumvikanaho. Donald Trump bakunze bamubwira ko ngo condition twagwaye kugira ngo dufungure no muhora Hormuz ni 3 ndetse turekereho no kuba twarasana ni 3 z'ingenzi. Iya mbere bamubwiye ko agomba kuba yemera kwishyura amafaranga yose y'ibyangijwe muri Iran. Hari biliyoni 276 ngo zangijwe muri Iran ngira zishaka z'amadolari.
ishaka ko babanza bakayishyura ibyo bayirasheho byose bikangirika. Icya kabiri ngo idashaka ko batazongera kurasa muri Liban. Ubwo aravuga ku ruhande rwa Israel ngo Donald Trump agomba kubikora ku buryo itazongera kurasa mu gihugu cya Liban. Icya gatatu cy'ingenzi basabye ko ngo Iran igomba byibura kwikungazaho uranium ariko igatangira kubikora nyuma y'imyaka 5. Yo irasaba gukoresha izifite, hanyuma nyuma y'imyaka 5 ikazongera kuba yajya gutunganya izindi zikuye muri bwa butaka. Ariko ibi ngibi ntabwo abanyamerika babishaka. Leta z'Ubumwe za Amerika yo irashaka byibura ngo Iran izongere gutunganya uranium mu gihe cy'imyaka 20 iri imbere. Ariko ibi ngibi Iran yakoze byo kwikungazaho uranium ntago ari ibintu yakoze kubera ko bitari byemewe n'amategeko, kuko nko mu 2015 Iran yagiranye amasezerano n'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, icyo gihe cyari kiyobowe na bwana Barack Obama, bumvikana ko Iran igomba kugitunganya byibura 3.5 bya uranium. Ibi ngibi bamaze kubyemera, Obama yashyizeho delegation izajya ijya muri Iran ikajya gukontrola niba koko ibyo bumvikanye ariko babigenza. Iran yarabikoze ndetse baza kwemeranya basanga nta tegeko na rimwe yica, ariko Donald Trump agiye ku buyobozi ntago yigeze abyemera ko yasanze ngo Iran itunganya misile zirasa kure cyane ndetse n'ibindi bitwaro bya kirimbuzi ikoresheje uranium. Donald Trump rero ntago abishaka, we icyo ategetse avuga ko ntabwo Iran izigera yongera koza imitwe y'intoki kuri ibyo binyabutabire bya uranium. We nkuko akunda kubivuga ngo no nuclear weapon in Iran. Donald Trump nyuma rero yo kubeshya gutya avuga ko yamaze kumvikana na Iran, yongeye kuba yabeshya isi muri rusange, agaragaza ko ngo Iran ngo itari yafunguye umuhora Hormuz ngo ibishaka, ngo ahubwo yarabeshyaga, ngo nibyo yabeshyaga, ngo n'ubundi yashaka gukomeza yawufunze. Ibi rero yabivuze nyuma yuko abonye yongeye gufungura uno muhora, kandi ku munsi w'ejo ubwo yari yatangaje ko ngo kubufunguye ari uruhare rwe yabigizemo. Bishatse kumvikana ko rero yarabeshyaga, n'ubundi ibyo yavuze uyu munsi yabeshye, ahubwo yarabizi ko ufunguye, ahubwo kunanirwa kubahiriza inshingano ze n'amasezerano bagiranye. Ibi ngibi niyo byatumye kino gihugu cya Iran cyongera gufungura no muhora wa Hormuz. Perezida wa Belarus yitwa Alexander Lukashenko yavuze kuri Donald Trump amagambo akomeye cyane, aravuga ngo Donald Trump yeretse isi ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika nta kindi ishoboye, ati burya ntabwo aricyo gihugu cya mbere gikomeye ku isi. Yavuze ngo niba Leta Zunze Ubumwe za Amerika ishobora kuba yananirwa guhangana n'igihugu cya Iran ubu ngubu, ese birashoboka ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika ishobora kujya mu mitsi n'igihugu cy'Ubushinwa? Ati ibi ntibishoboka kuko ntabwo bananiwe gutsinda igihugu cya Iran ugiye kuvuga ngo ugiye guhangana n'Ubushinwa. Ngo ibi ngibi rero ngo byerekana ko ngo Leta Zunze Ubumwe za Amerika gusibye ngo kuba yakoresha ngo ibiganiro by'amahoro, ngo ariko ubundi ngo ntabwo yashobora kudiringa n'igihugu cy'Ubushinwa ngo bishoboka. Yavuze rero ko ngo Amerika ngo bamaze kuyibona, babona ko burya ngo si cyo gihugu cya mbere gikomeye ku isi, ngo ahubwo bitaga abakomeye ko bakoreshaga umunwa gusa batari bajya mu gikorwa. Ati ubu bagiye mu gikorwa rero nibwo tubonye ko nta gihugu kikirimo. Ati igihugu cy'Ubushinwa gishobora kuba cyakerimina igihugu cya Amerika bidaciye kabiri. Hari andi makuru rero nayo ari gusohoka mu kanya, ni inkuru mbonye kuri Fox News ndetse n'ibindi binyamakuru byagiye byandika nka The Guardian nabonye yayanditse. Bavuze ko ngo mu byamaze kuba aka kanya Iran nyuma yo gufunga no muhora Hormuz, ngo hari amato abiri y'Abahinde yagaragaye ari guca muri no muhora Hormuz, ariko noneho hirya yegereye hirya ku gice cyo kuri Oman, kuko uno muhora uca kuri Iran ugaca no kuri Oman, ariko noneho Iran yo irawufunga, ivuga ko ari umuhora wayo ikawufunga wose. Hari amato abiri rero yanyirije ku gice cyo hirya cyo kuri Oman, biza gutuma iki gihugu cya Iran kiyarasa. Ni amato abiri yarashwe, yari y'Abahinde, yambaye idarapo ry'Abahinde, yatambutse ariko atishyuye kino kiguzi. Ntago bayarashe kuko ari gutambuka, ahubwo ngo yagerageje gutambuka atishyuye ikiguzi cya miliyoni 2 zashyizweho na leta ya Iran. Kuko rero bari bazi ngo Iran yatangaje ko yafunguye ejo ikaba yongeye gufunga, ibi ngibi ngo ntago biri buze gutuma bagira icyo bayatwara. Yo yatambutse yibagirwa ko kuba ari gutambuka hari itegeko rishya Iran yamaze kuba yashyiraho. Igisirikare cya Iran kirwanira mu mazi cyahise gifata imbunda, ayo mato abiri kiba cyayarasa kiyakura mu nzira kugira ngo berekane ko nta mikino ihari nimba bafunze koko baba bafunze. Ibi rero ni biri kugenda bivugwa mu burasirazuba bwo hagati, ni intambara iri kugenda ifata indi ntero ko
bwije nuko bukeye. Ngira ngo nguko dukomeze kugenda tubibwirwa n'abasenguzi bagiye batandukanye ndetse n'andi makuru tugenda tubona muri Iran ku bantu bahegereye. Hari amakuru avuga ko ngo leta ya Iran kuri ubu ngubu ngo yamaze gukora ikintu gikomeye cyane mu gihugu, harimo gufunga amashuri na za kaminuza, ndavuga amashuri ya secondaire ndetse na za kaminuza, ndetse ibwira abaturage ko bagomba kujya gukorera ahantu hitaruye ibikorwa remezo by'iki gihugu, harimo nk'inganda z'amazi, za petroli, za gaze n'ibindi biraro bigiye bikomeye cyane. Bavuga ko bagomba kwiterura bino bintu kubera ko ngo Iran irenda gukora ikintu kiremereye cyane. Ngira ngo muribuka igihe Iran yenda kwataka igihugu cya Israel, yari yongeye gukora kino kintu cyo gufunga amashuri yose, gufunga ibikorwa byegereye ibikorwa remezo, ko ari kugira ngo ibone uko yataka igihugu cya Israel abaturage bayo batazayigenderamo. Ubu rero ngo yongeye kubikora, hanyuma ngo ifata abasirikari bose bo ku butaka igende bagaba mu bice bigiye bitandukanye by'ubutaka, kubera ko Donald Trump yamaze gutangaza ko mu gihe Iran yabinaniwe gusinya ku masezerano bagiye gushaka kugirana, kuko Donald Trump yavuze ko muri no weekend bari buze kugirana andi masezerano, ariko igihugu cya Iran kirasa nkaho kitabishaka kubera ko ngo Leta Zunze Ubumwe za Amerika ntabwo iri kubahiriza amasezerano nk'uko bari kugenda bayagirana. Donald Trump rero yavuze ko ngo ari buze kwinjiza ingabo mu gihugu cya Iran ndetse akarasa buri muyobozi wese usigaye. Byatumye rero igihugu cya Iran cyitegura ibintu bikomeye cyane, harimo ubwirinzi. Ngira ngo mbibutse ko hari imitwe yavuze ko izafasha kino gihugu cya Iran mu gihe Leta Zunze Ubumwe za Amerika zaba zinjiye mu ntambara yo ku butaka. Ibi rero ni biri kugenda bivugwa hirya no hino mu ino ntambara iri kubera mu burasirazuba bwo hagati. Igiciro cya petroli cyari cyamanutse cyane mu masaha make bakimara gutangaza ko Iran yafunguwe no muhora, cyari cyamanutseho byibura 12%. Murumva ko cyari igiciro kinini, cyari cyamanutse cyane, ariko ubu ntekereza ko cyongeye kuzamuka nubwo tutari twabona ibipimo by'uko cyazamutse, kuko nibwo itangazo rigisohoka ry'uko bafunze no muhora, ariko murumva ko biraza kongera kuba byazamuka. Aya rero niyo makuru yiriwe avugwa muri burasirazuba bwo hagati, ndetse n'andi makuru tugenda tuyagukusanyiriza buhoro buhoro, tugenda tuyakugezaho. Icyo tuba dushaka nuko ugumana natwe, ni umuyoboro wanyu, natwe icyo duri hano dukora no kugira ngo tubagezeho amakuru nk'aya ngaya. Imana ibarinde, mwakoze cyane.